Problema la pamuring kanu ren koloro ma tricycle keng syudad ning San Fernando, Pampanga. Base ken datos na ning lokal kapanibalan, 844 tricycle units la ring median ng paami katago na kumang prangkisa anyang February 2023. Dapat 565 lamo ring may laos magrehistro. Buri ng sabyan, 279 drivers and operators la ring nakikikeng batas agpangkang Councilor Reden Halili, ing chairperson na ning Transportation and Traffic Management Committee keng Sangguniang Panlunsod. All along, balo kung jewami tang obra mi tang mag-effort kami para ma-legit laretang manikualang individual na prangkisa. Kaya ko permita. Potang kay alila ba mag-rehistro? Manyad kong report kanyan karela what caused those tricycle why they did not up to now register their franchise. Martes, February 27, miyara para plaking kanang papamakitagon deng sablang stakeholders ng Tricycle Franchising Board bang pisabyan ng pamamiya karagdagang prangkisa karen Tricycle Operators and Drivers Association o TODA keng syudad. Atin pang 20 meto nga TODA keng syudad ing kasalukuyang alapang prangkisa. Atin lang 937 na miyembro reni ang makukonsiderang kolorum. Mag-set kaming requirements for them to comply. And one of those vital requirements is they should secure no objection from the existing TODA in the barangay or in the sitio or in subdivision. Agpangpakang halili, apulo ka ring 21 TODA ang mag-apply prangkisa ring kasalukuyang ating objection o oposisyon ka ring existing TODA king karelang lugar. What is the use of us nung emila i-regulate? Kami siya, at saka kami to regulate. So, nung istong in-approval nila rita, we're not regulating them, pipapatay nila. Makaschedule naman yung tutuking franchising board meeting keng April bang pisabyan ng pamanaluki da ring TODA organizations karing requisitos na ning LGU. Kaya be po, i-Art Consuelo, ako, ing Kekay Talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen.